Господине Вуич, добре дојдовте во Скопје и ви благодарам што ја прифативте поканата да дадете интервју за МИЕ. Добар ден, драго ми е. Во Скопје сте со повод, председавачте на Виенската иницијатива, настан кој што во следниве 2 дена ќе се одржува во Скопје, а чиј домаќин е Народната банка на Северна Македонија. Како гувернер на Хрватската народна банка и добар познавач на работите, интервјуто би сакала да го започнеме со она што е актуелно во банкарскиот сектор. Тоа е падот на банките во Силиконската долина и случувањата со Swiss Credit. Има ли опасност кризата да се прелее на другите банки во Европа и во регионот? Pa ja bih rekao da su ta dva slučaja sasvim drukčija od generalnog stanja bankarskog sistema u Europi. Što se tiče Američke banke, Silicon Valley banke, tamo je bio s jedne strane regulatorni propust da takva banka nije smatrana sistemskom bankom, nije bila podložna stres testovima koje mi inače provodimo u bankama i pojačanom nadzoru kakvog sistemske banke imaju. Tek je de facto dobila status sistemske banke nakon što je propala kada su garantirani depoziti svi u toj banci. Isto tako to je banka koja je imala vrlo atipičnu strukturu bilance. Ona je imala preko polovice kompletne aktive u američkim vrijednosnim papirima državnima, treasuryima, što nije tipično uopće za bankarsko poslovanje, ali to nije ono osnovno čime se bave banke. S druge strane, ima vrlo visoki i brzi rast depozita na koji se nije na vrijeme očito reagiralo i to je dovelo do propasti te banke. Što se tiče Credit Suisse-a, on pak ima problema sa restrukturiranjem i poslovnim modelom već dugo vremena. Znači, to nije nešto što nas je i iznenadilo, jer se znalo da banka ima probleme iz kojih očito nije uspjela izaći. Ona je prvenstveno imala problema sa svojim investicijskim bankarstvom, koje nije uopće tipično za bankarstvo u Europi, a pogotovo ne u regiji, kao nekakav značajan dio poslovnih modela, tako da bih rekao da su to slučajevi koji ne odražavaju nekakve tipične ranjivosti bankovnog sustava u Europi, a pogotovo u regiji, recimo u zemljama poput Makedonije, koji imaju jedan tradicionalni, konzervativni način bankarstva i da u tom pogledu ne mogu značiti ništa u smislu nagovješćivanja bilo kakvih problema u bankovnom sustavu. По 2 децении ниска инфлација, светот се соочи со високи стапки на инфлација. Од аспект на регионот, кога може да очекуваме дека ќе ја надминеме кризата и што би можеле креаторите на политики да направат за да не ни се повтори ова? Da, mi smo sada u situaciji kada je nakon dugog razdoblja niske inflacije ponovo se vratila inflacija na, ja bih rekao, snažan način gdje imamo dvocifrene stope inflacije u 2022. godini i naravno monetarna politika se mora promijeniti u toj situaciji. Iz ekspanzivne mora postati restriktivna, što znači da kamatne stope moraju rasti u takvom slučaju i to znači da emitiranje likvidnosti mora biti manje nego što je bilo ranije, odnosno da mora doći do povlačenja likvidnosti. To naravno dovodi do porasta troškova zaduživanja, kako se monetarna politika reflektira na tržište, što već vidimo da se događa i na koncu kroz usporavanje i hlađenje potražnje dolazi i do pada inflacije. Međutim, to je jedna komponenta inflacije, druga je ona koja je posljedica, ja bih rekao, globalnih šokova na strani ponude, prvenstveno rasta cijena energije, a onda hrane, na koje monetarna politika ima puno manje utjecaja, odnosno ima donekle globalna, ali nacionalne ne mogu se boriti sa time. Mi smo imali kombinaciju, znači, inflacije koja je rasla i zbog šoka na strani ponude, znači rasta cijena energije, hrane i problema u lancima opskrbe na početku. Međutim, to je polako preraslo u sve više faktora koji na strani potražnje djeluju da inflacija nastavi rasti. S jedne strane plaće koje isto tako rastu kada inflacija
raste, onda radnici, sindikati traže da se plaće održe u skladu sa inflacijom, pa onda dolazimo do povezanog onoga kojeg se sjećamo još iz doba Jugoslavije, lanca kad rastu plaće pa raste inflacija, onda malo duže vremena treba da inflacija padne, a s druge strane ono što smo primijetili, to ne znam za Makedoniju, ali primijetili smo u Europi sasvim sigurno i u Hrvatskoj da su profitne margine poduzeća tijekom i pandemije i ove krize prošle godine ili ostale jednake ili su se čak povećale, što znači da su poduzeća rast input troškova prebacivala lagano na kupce i što je doprinosilo također rastu stope inflacije. Znači imamo s jedne strane profite, s druge strane plaće i jedno i drugo se mora moderirati kako bi se u nekakvom srednjem roku inflacija spustila na željenu razinu od 2%. Кога може да очекуваме олабавување на монетарната политика и намалување на каматите, затоа што гледаме дека ЕЦБ и понатаму ги зголемува каматите и веќе нас Народната банка вчера повторно ги зголеми каматите на благиничките записи. Значи, дали на покус или на среден рок може да очекуваме олабавување на монетарната политика? To će ovisiti u svom slučaju prvenstveno od razvoja inflacije. Mi smo još uvijek u režimu povećavanja kamatnih stopa kao Europska središnja banka i s obzirom na naše viđenje inflacije ove i iduće godine, ukoliko ne dođe do problema u financijskom sektoru koji bi doveli do toga da dođe do zaoštravanja uvjeta financiranja bez promjena monetarne politike zbog eventualnih problema do kojih ja se nadam i očekujem da neće doći, mi ćemo morati dalje povećati kamatnu stopu kako bi spustili inflaciju. Znači mi sigurno ove godine, ja bih rekao, ne govorimo o mogućnosti smanjivanja kamatnih stopa, a nakon toga ovisit će koliko brzo će se inflacija spuštati prema našemu cilju od 2%. Što prije to se dogodi, to će prije se moći očekivati i labavljenje monetarne politike ponovno. Како гувернер на Хрватската народна банка, може ли да ни кажете како Хрватска се справува со инфлацијата? Pa mi smo isto imali, kao i svi, rast inflacije i isto opet iz sličnih razloga. Prvo zbog šoka na strani ponude, opskrbni lanci, energija i hrana nakon početka rata u Ukrajini. Međutim, sada smatramo da dominiraju šokovi već na strani potražnje, odnosno da je to više inflacija uzrokovana sa potražnjom. Ona pada, mi smo prošli vrh inflacije. Ja mislim da se ona neće vratiti na razine koje smo vidjeli ranije, da će ona nastaviti padati, ali ne očekujemo da nastavi brzo padati. Mi prosječnu stopu inflacije u 2023. i dalje očekujemo na razini od 7%. Iako očekujemo da će od početka godine prema kraju padati, pa će na kraju godine biti znatno niže od 7%, prosječno očekujemo da će još uvijek biti 7%, što, kao što sam rekao ranije, zahtijeva i dalje restriktivnu monetarnu politiku. Како добра познавач на состојбите во македонската економија, би сакала да ве прашам ваша оценка како македонската економија, односно македонските банки се справуваат со инфлацијата во однос на регионот? Da, ja mislim da što se tiče banaka u Makedoniji, one prvenstveno imaju, kao što sam rekao, jedan konzervativan model bankarski, što je dobro jer ih čini manje izloženima ovakvim krizama. Manja je njihova izloženost nekakve mogućnosti zaraze u financijskom sektoru i dobro su kapitalizirane, solidne. Što se tiče same ekonomije, ona naravno je dobro što je vrlo otvorena. Makedonska ekonomija je vrlo otvorena ekonomija u odnosu na zemlje u regiji, što omogućava u krajnjoj liniji u srednjem do dugom roku veći rast produktivnosti, zato jer ima više investicija, više trgovine. Međutim, isto tako u kratkom roku može uzrokovati veću osjetljivost na ono što se događa u inozemstvu, što smo vidjeli da se događa u Makedoniji. Međutim, to
na tome treba i dalje inzistirati na otvorenosti ekonomije, na što većem privlačenju investicija, jer bez obzira što u kratkom roku to može učiniti ekonomiju osjetljivijom, vulnerabilnijom, u srednjem do dugom roku je sasvim sigurno dobro za gospodarski rast. Од годинава во нашата земја се отвара можноста за нови играчи на пазарот на платежни услуги. Мислам дека Хрватска веќе има искуство и дека нашата Централна банка зема дел од искуствата од Хрватска. Па ме интересира ваше мислење. Значи да ми кажете какво е искуството со овие нови играчи на платежни услуги во Хрватска. Pa ovako, znači, kada je donesena ta direktiva o platnom sustavu nova u Europi i otvorila je mogućnost za nove igrače da uđu kao konkurenti banaka na tržište, što je dobro, jer povećava konkurentnost na tržištu, omogućava bolju uslugu potrošaču, jeftiniju uslugu potrošaču. Mi smo odmah rekli da je to dobro, ali da ne očekujemo neke nagle promjene. Zašto? Zato jer je potrebno prvo da tržište postane zrelo, da novi igrači uđu, adaptiraju se na tržište, razviju poslovne modele. I točno tako se to događalo u Hrvatskoj. Znači, to je bio jedan postupan, gradualan proces koji, ja mislim, na taj način se može očekivati u Makedoniji, ulaska novih igrača koji jesu ušli na tržište. I to su različite institucije, to su institucije koje djelomično konkuriraju u bankama, djelomično rade zajedno sa bankama, znači neke su čiste konkurencije, neke rade zajedno sa bankama, nude usluge samoga platnoga prometa, neke su institucije elektroničkog novca, a neke su u biti one koje omogućavaju usluge upravljanja i poznavanja informacija sa računa vašega. Sve te institucije su se pojavile u Hrvatskoj. U ovom trenutku imamo 13, ako se ne varam, nebankarskih institucija platnog prometa. Neke od njih su s vremenom razvile modele koji im omogućavaju već da su izašli na europsko tržište, konkuriraju na europskom tržištu i to uspješno sa svojim proizvodima u više zemalja. Ali, velim, to nije proces koji se događa preko noći, to je proces koji treba 5-6 godina da se razvije. Mi uvijek imamo, ja mislim, praktički u svakom trenutku zahtjeve od nekih novih institucija platnog prometa za licenciranje. Ono što mi pokušavamo napraviti je razumjeti njihov poslovni model, savjetovati im s naše strane što ima smisla kao poslovni model ili što nema i nakon toga, ako je to sve uspješno, ih licenciramo i puštamo na tržište kao dodatnu konkurenciju, što sve skupa povećava dostupnost usluga za potrošače i pojeftinjuje dio usluga za potrošače. Isto kontrolата vrši Народната банка. Da. Mi vršimo kontrolu institucije za platni promet. Tako. I licencите ги дават. I mi ih licenciramo, tako je. Уште една работа која што мислам дека е актуелна во последно време, меѓународните финансиски институции инсистираат на зелени финанси. Колка улога ќе одиграат овие зелени финанси за стабилноста на финансискиот сектор во иднина? Pa ja bih rekao da zelene financije su promjena, naravno, klime, znači klimatske promjene koje dovode do zatopljavanja i koje imaju loše posljedice na gospodarstvo, a potencijalno i na financijsku stabilnost. Dakle, tu možemo razmišljati na, ja bih rekao, dva načina. Jedan je što iz perspektive centralnih banaka, naravno to je vrlo široko područje, ja govorim sad samo iz perspektive centralnih banaka i financijskog sustava. Jedan je mogući utjecaj klimatskih promjena na inflaciju, koji je naš temeljni cilj, gdje povećanje nekakvih ekstremnih klimatskih događaja, suša, poplava i sličnoga, požara, dovodi do toga da možemo imati šokove na strani ponude, recimo u poljoprivredi, koji dovode do rasta cijena i to je nešto loše jer nam povećava inflaciju. S druge strane, izloženost banaka dijelu poduzeća koja su izložena klimatskim promjenama može utjecati na kvalitetu aktive kredita banaka, pa to utječe na financijsku stabilnost sa supervizorskog
stajališta. Zbog toga je jako važno s jedne strane da banke prepoznaju te rizike i to je jedna stvar koja se sad događa gdje mi tražimo banke da prepoznaju koliko su izloženi tim rizicima, što nije lagano, moram priznati, ali moramo postati svjesni da moramo to osvješćivati. A s druge strane, ono što se može dogoditi je da velik broj investicija koje će ići u zelene investicije dovede do toga da prirodna stopa, kamatna stopa u budućnosti poraste. Zašto? Jer će trebati angažirati jako puno sredstava za te investicije, što opet može utjecati na monetarnu politiku na način da nekakva dugoročna kamatna stopa bude nešto više nego što bi bila bez tako velikog investicijskog ciklusa u zelene politike. Međutim, one su potrebne jednostavno zato što smo se opredijelili i želimo zaustaviti te klimatske promjene prije nego što uzrokuju više štete nego što je potrebno. Господине Вујчев, ви благодарам за интервјуто и ви посакувам пријатен престој во Скопје. Hvala vama, drago mi je bilo.